byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagusiga no kugenda ukagendana n'umuvuduko TV of course on YouTube. Reka twashimira abagiye babikora mugiye mukora subscribe ndetse munagenda munakora kukazogera kugira ngo makuru yose ajya bageraho, nabandi mutarabikora mushobora kubwirana mukagenda mubikora meze neza. Agenda turacara umuvuduko TV, ibintu byose birihuta ariko kugira ngo bitagusiga umuvuduko TV uracyari cya gisubizo cyawe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubasuhuze, ari naho tugiye kubagezaho inkuru y'umwana w'imyaka 14 yakatiwe urwo gupfa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine nyuma bikaza kumenyekana ko yarenganye. Umwana w'imyaka 14 witwa George Stinney azakomeza kwibuka mu mateka y'ubutabera bwa Amerika, wishwe hakoreshejwe intebe y'amashanyarazi ahamijwe icyaha cyo kwica abana babiri b'abazungu b'abakobwa gusa. Nyuma y'imyaka 70 hanzuwe ko yarenganyijwe. Uyu rero ni George Stinney, umwana w'umwirabura wishwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashinjwa kwica abana babiri b'abazungu, ariko nyuma y'imyaka 70 biza kugaragara ko yarenganijwe. Byose birihuta ariko kugira ngo bitagusiga, igisubizo ni umuvuduko TV kugira ngo dukomeze tugende tubibanamo neza. Mu kwezi kwa gatatu ni Werurwe mu mwaka w'1944, abana b'abakobwa babiri Betty John w'imyaka 11 na Mary Emma Thames w'imyaka 7 basanzwe bishwe mu gice kibamo abirabura mu mujyi wa Alcolu, hani muri leta ya South Carolina. Ni mu gace nyine karangwamo ivangura moko rikomeye. Umwana w'umwirabura George Stinney w'imyaka 14 niwe waje gufatwa nk'ukekwa kuko nawe we na mushikiwe bari bavuganye n'abo bana mbere. Stinney yaburanishijwe n'inteko y'abacamanza b'abazungu gusa, bavuga ko yabajijwe akemera ko ari we wishe abo bana abakubise umutarimba cyangwa se felabeto. Uyu mwana yabajijwe anaburanishwa nta mubyeyi we nta n'umunyamategeko bari kumwe. Inyandiko zigaragaza ko yabajijwe akemera, ibyo yarezwe nazo ntizigeze zigaragazwa. Byose rero birihuta. Urabona ko rero nyuma y'imyaka 70 Stinney apfuye byaje kugaragara ko arenganywe, ariko iyo bigenze gutya itegeko ribiteganya hiki sinzi, abanyamategeko bazatubwira. Uyu mwana rero nkuko nta kigeze kigaragazwa neza nk'ikimenyetso cyerekana ko yemeye. Mu kwezi kwa gatandatu uwo mwaka yahamijwe icyaha cyo kwica cyo mu rwego rwa mbere. Urukiko rwanga kumva ubujurire bwe, akatirwa urwo gupfa. Amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru icyo gihe avuga ko Stinney yapimaga ibiro 43 n'uburebure bwa metero 1 na santimetero 57, ko atakwirwaga mu ntebe yicirwamo abahamijwe ibyaha n'ibyuma by'iyo ntebe ifata amaguru ntibyamukwiraga. Amakuru avuga ko yicajwe mu gitabo kugira ngo abashe gusa n'ukwiriye muri iyi ntebe yo kumwica. Yicwa ari ku wa gatanu amaze kwemererwa kubonana n'ababyeyi be inshuro imwe gusa kuva yafatwa mu kwezi kwa gatatu uwo mwaka. Nyuma yo kwicwa, umuryango uwe nawo wahuye n'ingaruka kuko wanyazwe ibyawo. Se yirukanwa mu mirimo yakoraga, biba ngombwa ko bimuka aho babaga nk'abahunze. Murumva rero ko akarengane kabaho, urumva ko yarenganye, ariko mu yandi magambo sinzi wenda, ariko uyu mwana yararenganye. Hanyuma haje kuzaho impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu z'abarwanya ivanguramoko rishingiye ku ruhu. Ntibahwemye kuvuga ko George Stinney yarenganyijwe kandi yahawe urubanza rubogamye. Mu mwaka wa 2014, imyaka 70 nyuma y'uko yishwe, umucamanza muri Amerika yanzuye ko uyu mwana yishwe mu buryo bw'akarengane k'ubucamanza. Abashyigikiye icyo cyemezo bavuze ko urupfu rwe ari ikimenyetso cy'ivanguramoko n'ubwicanyi bikorerwa
abirabura muri Amerika bikihavugwa n'ubu. Murabyibuka ejo bundi George Floyd nawe yaje kwicwa n'umupolisi amuryishije ivi ku ijosi, ariko mwabonye uko byagenze. Umucamanza yavuze ko Stine yimwe uburenganzira agenerwa n'itegeko nshinga mu kuburana ko nta bimenyetso bigaragara abacamanza bashingiyeho bamuhamya icyaha. George Stine ni we muntu muto wishwe ukatiwe urwo gupfa n'ubutabera bwa Amerika mu myaka irenga 100 ishize. Abantu bamwe batangaje ko bishimiye ko nubwo yishwe mu myaka myinshi ishize, ariko amaherezo ubutabera bwatangaje ko yarenganijwe. Ariko se bikaba byatanga iki? Ibintu byose birihuta, ariko Umuvuduko TV niwe ushobora gutuma ugendana n'ibihe. Mu myaka y'igihumbi 1940 muri leta ya South Carolina yari izingiro ry'ibikorwa byemewe n'ubutegetsi by'ivanguraruhu rikabije ku birabura byitwaga Jim Crow system. Abantu benshi barabizi system ya Jim Crow. Mu nkubi n'imyigaragambyo yadutse ubu muri Amerika kubera icwa riheruka ry'umwirabura bikozwe n'abapolisi b'abazungu. Izina rya Justin ryongeye kugaruka nk'ikimenyetso simusiga cyo kuri bamwe bavuga ko ibi atari bishya, kuko bagaragaza ko nyine ko no mu myaka ya kera cyane nko mu 1944 George Justin yaje kwicwa, kandi yicwa ku ivangura rikorewe uruhu rwirabura. Rero na George Floyd nawe aza kuhitanwa n'umuzungu. Bigaragara ko iyi myaka yose yashize nta somo baba barabyigiyemo ahari. Hanyuma bamwe mu bigaragambyaga mu mbwirwaruhame zabo cyangwa se mu byapa bari bitwaje izina rya Justin ryongeye kumvikana. Ni mu myaka 76 ishize, hari ku wa gatanu ku itariki nk'iyi, tariki ya 16 nyine hari ku mwaka mu gihumbi ku itariki ya gatandatu ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu hari mu mwaka w'1944 nibwo George Justin mu myaka 14 yishwe hakoreshejwe intebe y'amashanyarazi atakwirwaga mu. Urumva ko bitoroshye. Ni inkuru yanditswe na BBC. Ahangaha turi Umuvuduko TV tugenda tubagezaho uburyo butandukanye babonamo amakuru. Ibintu byose birihuta, yes, ariko kugira bitagusiga. Umuvuduko TV ni igisubizo cyane.